Tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain chibai vek ule tunchum video chuan extracurricular activities ti movie hi toikim taka thira ngai thak ho zoi na hun ilo nei liang umyang Mr. Wallace satenu pa chuan an fanut hauzet bekile an fapa benatetel lawa hun nuam tak chu mantumin an chuak duna an fa te pahni dip na tel haulawa hun thol tak man chu an chak le bokani heti mek lai hian high school zirlai Regan Collins chu anu le patinen chuak thoveng ve thovin Mr. Wallace satenu pakar ne na anin pel rual che chuan Mr. Wallace satenu pakar zok chu a accident tamak maile an holama Collins te chung kwa chuan Mr. Wallace satenu pakar accident na muna police le forensic team lo om te chu mu in accident theng enfia mek tu detective Cliff Dawkins po in Mr. Wallace afa te chu school khata an lu hau awangin thil theng chu poi ative tak zet bukani School lama po Regan chuan anzirlai pui thokle khata fasha nitathut bekite u nautana fundraiser hwai hot chu chati in asoi phur le a zirlai dangte chuan anu le pa hne na changin ro tam tak an ro chun thowa ti in chung thil hwai hot vel chu chul an tilem lo ma se tle rol mel chatak Mary Alice Walker chuan Regan chu alo support changang mai lelama bekile benanule pate voina po chu dan ang taka tlong taka kalpui ni in detective Cliff po chuan aron joy om ve a naupang te a fasha anni thuta wangin bekite u naw chu alai na thlebok chuti lain aruka bekite u naw le Regan te in lai china ero chu a chepa khaulo thungani zirlai fel le lu zo ve tak ani na phena hian nu le pa anni na nga an fa te en kol chatok lo fe a mu chang hian Regan chu asadau zak zelani anu le apa te chuan an ring tok le a chu chuan adu du na muna kal thei tura zalen na pe in party na vela pu akal ve fo chin hemizan po hian an classmate tomate ina party chu chimve in toma pala chu anuam te bera ala tangzui an classmate chelo tak Mary Alice le Regan te po in kom na hun chatak nei thein Regan chu alam ve du tat lo wangin Mary Alice le detective Cliff fa te chu an lam dun zui ang lopa party host tu tomapa Mr. Monique po in lerol ti twai deuh te chu lo pak an tum ve viau chin tak na a tu mala chuan an uk sak lem hlei lovani an mi som zong te an hodar vekto nuwa po Mr. Monique chu tuya lo omin tu emo hian in tur alo pe bok heti hun lai hian ina chuan Regan le tomate che chu an om to bokani atuk zinga chuan Mr. Monica chu thia chhar ani awangin afapa chuan akala that to lo thu soin zu alo in ve kherani ti in thil thleng chu poi ati mel le a party na muna kalte ho po chu thuzo fia vek ni in hanrin hlel tur em ero an shilem lo thungani Regan chuan tomatana poisa tho khom bok chu soi moi le in arem shian na chu zirtir tu te po in an fakhle mase an shiat mi alo ero Regan le tomate chu arukin an thok dun reng ti hi ani aparo akhom tura tangin tomat chuan a hne em apa ada bo sak thewangin enge moza chu Regan hi akhiuriu ve don ani hi aruka Regan na pui berni in azirlai pui nule paswale shom tak shon te chu poisa hlo in nu chui tur engma om eilovin arukin ada that sak chin ani Mary Alice ngei po hian anushon a college admission takmial po pek chwa harsa ti tu chu khamve tak zetin a chanu emi bula chuan a inbun ruak ve a ron zom ve tu pasun zo hlim hlol benala chu aron thoveng em maya lusun mel po apu ei lovani detective Cliff fapa kenia chu school basketball team IOA chuak ve in anule pa te chuan an choi om thlap buka apa po in chuang takin video camera nen alotin na samai
heti mek lai hian mi pui zinga chu Regan chu an skula po a me chena sapol in chei maksak ze chin Sydney voki chuan ron chut chilin aru ka athil ti chu asia ani ti sha takmain anu le pate hlotling taka le khabu an tlang zar nu a ngai sakna chete ma nei to lo te chu da bo adu thu aron shil mol mol maya a hlok zwa zel na tur ani awangin Regan po in puye tum mel viau mai anin belai lo mutu detective Cliff chuan ringlhel dun le in anupui koni hena po zirlai naupang nu le pa thideu thut thut ho hi Regan nim nai tu an ni zel maya rol thar kumsom pasari lai niveto si in cell phone anei mia lo mai te hian ka ngai ti chamia lo ti a soin Regan chu aringlhel chan le a anupui eroin na athon satawanga ngai to lo ngai to pu in athu sei chu achotak khuk pui lem lo thungani heti lai hian Regan po in a target dot le Sydney nu le pa te da chat nan ti in andu le ngai na tak pa manga tha chu tumin pa ei swala thi pui theilam chu alo zong ve meka a mu nu chuan Sydney te na lutin an fricha pa chu patur nei chi nen chuan thak thlengin atuk lama po detective Cliff po in patur nei an ei wanga Gary le Betty voki te thi thu chu news an puang lai angai thlafule ta chat mai le an fanu berla chuan anu le pate boral thut na chu enga te vak angai lo mel ema wangin detective Cliff an Regan arin hel na chu azwal tul bokani zirlai thiam thei tak mi chunga adu aya chemistry te sa mark a mut ke mawangin Regan chu abang tlai deuh sheta a practice zui char bokani Mary Elise chuan lo ngak charin an horwal tangingi a chianu bula anushon akham chin zia a soi chu du tok tamai lovin Mary Elise chuan Regan hne na po chuan soi chuak le ngatin ama tan chi sum manga ka college kal zomzel na tur takngial po hi angai to lo shim ani atia chutia anin bevel lai chu rala changin detective Cliff chuan alo en thareng bokani hemini la hian detective Cliff chu Regan te na chuan kalin do kana pachung chang chipchiar taka inzia na le khabu po chu amu mai lo viau Regan chu zona shang zotin anila chuan chana mu mal pedu hau lovin a zona chu ape healthiam chin le mase Regan chuan enge motak ati china ni ti chu achian MC wangin zawzo ka thuzo fi atan police station lama chuan a shwai zui tamak maile mase thil ti chu a thopui te mai ba ka an chief Jane Brooks te chuan cha an lo ti lo na sale a thak ti tak zetin Regan te chung kwa ne na in Mersha chatak chef Jane Brooks si phei chuan Regan anu chu kol ngalin detective Cliff chu azil zui de ulak boka Regan ang rol thar nungchang chale chung ko chatak nei chuan chung ang thil swal chu ati thei aring lo bur bokani hei wang hian detective Cliff chuan Regan an su lom lo ru teu chunga la chuakin a thla ho thlam alangai zuya athil ton zet chuan detective Cliff amut po ti chevekin arin hel na chu engma lo mai ani ring hau lo ma se tuna tan ero chuan ti vak thei anei ri boxi lovani pon lama afapali achian pate basketball khelte chu wa zombe ngotin detective Cliff chuan Regan Collins sa chungchang chu an shechiang emti te chu zot zuin ani chian dun la chuan achut lutuka biak po kan bengai lo an lo ti dai maya shat bel chu anei lo ri viawani Regan arin hlelna akha to awanga zanpo mu hil hlei thei to lo detective Cliff chuan atho pui pa roni chu bia in Regan a internet search history tal chu en theina permit adil ta roi maya phalsak ero ani lo chiang li ani zirlai nau pangzinga mi grand hall po in engemo ti saktura adu wang ti sha takmain Regan chu a nai lui deuh sut suta mase Regan chuan athu sei chu ngai thlak that sakri du lovin chutianga walau le lutuka inrem siam na nei chu adu chia lo ni te po in alang Regan a zui reng tu detective Cliff la chuan Regan le Mary Elise te in belai chu rala changa lo muru rengin thla alapa mul bokani
Regan chuan tual athat le thwai don ani ti chu ring ru thiam de ruak ma se evidence ala nei chauri ema wangin ala pu tlungot thei bok si lovani. School party na akal Mary Elise chuan ho adu to line at siya no Emila chuan abial pa bulo omchu ala thalel na samay boksi. Atopa chuan Grand Hall po in Rigana biang na hun thol chu nei thein asoy dan chuan anubial pa Hector chu an bula ron cheng ve in chu chuan antan nun ati har phale a relo te nu ani chu puitling ni in college zirlai ani ve mai to don na a anaw me chia kumsari leka upa chu ngai to in anubial pa wap na hnuaya aselian tur chu angai ngam theimo lovani. Buwan na ero an khosak ahar sarri ema wangin Grand Hall chuan poisa sen tur anei ve don der lo maya mase Regan chuan khongayin achin fel sak ngei tur thu atiam thlap thawani. Regan chuan rui taka Mary Elise ho tumlai chu nang chingin rui lu tuka motor khal holo tur chuan thu ron ape a Mary Elise rui tola chuan mu te chu an tum deuh thut thuta mase Regan chuan du lovin gentleman takin an in thleng damle him takin athla ho zui thlapani. Rui taka a ho awangin a huat em anu shon pam na azara apala chuan kar khat chhum kar I khal chuak to lawang alola ti mak zuya chu chuan Mary Elise na anu shon a huat na chu ti zwal kai hle in atuk lama po Regan a bula chuan a in rau sa zui tun mai chuti lai tak chuan ben le beki te chu ron lang nolin an mela tang chuan Regan a chunga chuan an lom lo hle ani ti sha theibok mase Regan chuan hundik aniri love ti in alo nar bo the sha mani. Regan at chin le at no chui char to Detective Cliff po in eng social media ma Regan at su ain register lo baka a internet activity po zero ani ti te chu swak thein at ho pui te la chuan ani ang zirlai thiam theile smart lutuk hi serial killer ani theilawang ti in aril hel na chu an ngai serious sak du der mai box silo zan lama chuan Regan po Grand Hall atana phubalak sak tumin ain buat sai chan beta a atuk lama la anu le pa ada that sak tak bekite u naw nen chuan in muzui le bukin an ni chuan kanu le pa te kha ne omin kan chunga swal chin hlema se min da that sakawang hian idam chung dai tur poisa kan pe big ngot thelo che ithil ti kha police thena soin engkim kan soi chuak vek mai turania ti in Regan at chuan an hausak zia asia tawangin a phut sang big ma ni in an sia an lung oilo tai khonu vele bokani nima sela an shiat mialo ero Regan chuan anin biak na zong te chu dictaphone a lo record vekin an thil tia chuan za aza in an unaw chuan an telve ani ti achiang ngal vek don ani. Regan chuan insurance poisa kha min pe ula achamai lom ati tlatawangin bekite unaw po in an pomsak lo thei ta big chuang lovani. Detective Cliff ala chuan rwala changin alo en thla uluk na sale to maya kara changa Regan at chuak lai te chulo ambushin thudik engkim ka shevek to ania oti in chimbudoi kwal vel chu antum zuirok maya mase Regan erot chuan chi ai lo le zammel po hau lova ama chon theitlat zelawangin Detective Cliff atan chuan hanti zui vak ngai na aum le ta chuang lovani. Fapachatop niya an siya tawangin Regan at su anu le pati hian chuang chin tak zetin aduat po anduat le a helai di vede uraw Mary Elise po in Regan awanga anun siam chatte chu tumin party lamban sana le khabutsiar lama in sorbing te chu atum pha vel hial mai Regan at chungchanga engi motal shot bel ane ringin Detective Cliff chuan Mary Elise te chu an mungot takna a ma ero ason pha viaw lem lovani apala chuan an fapa in tora thatchin ani ti shau lovin ni pui chol laya I part time na tur te chu I muto em antivela Regan chuan keima pualin sumdona ka khoi don ti in konfi takin achanga zan lama chuan asum dona chu boy pui le chanta in Grand Hall te in bul thingkunga chuan a fule vung to adu ang to ka achet nu chuan hozai re le in atuk lama la
Detective Cliff at chuan lola zui rengin Mary Alice nena parka in muan soilaya Grand Hall alom lutukin aron pom kang vu lai te chu alo mu ve kani mi zinga in nim nai lutuk lau an rela wangin Regan ero Grand Hall at se dan awang chuan alom vak lo thungani Detective Cliff at chuan parka Regan le Mary Alice te leng dun po chu zui ruzelin ake alabil pha zui Mary Alice in anushon asoisel dante po chu ashep hade uviaya Saturday ya tiya engemo anrel thom te po chu ashiat phak dewa wangin Regan at chu aman tot lukhia la ingayin atho puite bula po athlen chin chu chuang taka soivelin a konfi em wang chuan atho puite ho po chuan athu sei chu anring veta ani Regana an ling theidon ta angai Detective Cliff at chu phur hle in a hel hol na sa to maya a kenalam reng po chungai to chang to lovin Regana an manna operation a po chuan telvela mol mai chu a lau hlur mai ni ma se Regan te chung kwale Mary Alice tileng ho lai bak chu an vak mule ta silo Detective Lai Mani se serial killer role thar fing chalak tak Regan a fin chu ala chel chia lo deuh ni in alang heiwang hian Detective Cliff at chu atna achanga suspend ni in an ho tu nu phei chuan rirulam felzan lo na anei anga yin therapist muturin thuron ape hial bukani achet le na tor chu khochin thui tak ashil thei don awangin Regan po in TV a khochin tarlan te chu uluk tak enin lelama detective ni tari lo Cliff po in thil kal sol dai dan chu makti tak zetin thil thleng chuan Regana arin hlel na chu ati zual sau bukani heti mek lai hian Regan po in a home laboratory lama chuan a thil ti hlia khu nana a man tur thil vel te chu en chin velin le lama Grand Hall anu po bial panen kar lama chuan in khero lai velin Regan po in ati tur chu ati zui ve mol mai chemical manga thingzar lian zet ati tlak chuan Grand Hall anu te tom na kar chu tlak zui popin chiat na rap thak a thleng zui ta Cliff po in thil thleng chu Regan ati ani nge ani ti chu she thiam vek ma se a tho pui pa runi nge po chuan ani lo thlitle in thingzar ati tlia kalom ti in achang ve thlat mai boxi Cliff be dong lutuk to po Mary Alice lama chuan tuan zuin Regan ani na dik tak twal thachin ani thute an khote takte a thok le khata an rol pui nu le pa te thithu thut zel te chu ngai that na chi ani to lo thu le a phe na om chu Regana ani thu te chu shil vek boka maktak mayin kanti donem ni chung thil zong te po chu Mary Alice hian alo la sheve mi alo ni in alang Regana bula anushon aninzia asoi chin chan po kha da that saktura ati wanglam ni lovin aril ruhana le ama ti to tu chu ami pangai na tang Regana bula khan soi chuakin ain bunruak ve chin mai alo ni zawzo ka angai to nu in Mary Alice po in Cliff thil soi te chu thil ni thei an ni ti shethiamin Regana hlin theina na Cliff pui po chu rem ativeta ani listening device nen Mary Alice chu Regan de na chuan leng zuin atna atho zo saklim hlol Holgren nen in mu anlo tum lai vel mek ani awangin Regan chuan alo lom te chiam lo bokani mase anu chuan chhata kalo dong sungin alo becha hle thung bathroom lu chuan lamin Mary Alice chuan Regan a thil vel te chu hai chiamin Regan chuan alaron nang ching zui enge moru chuakin Mary Alice chu manmo takin atlan chezuya heta chia hian Regan po in Mary Alice chu ahmel malam changani ti a shethiam ve ta chia bokani Mary Alice chuan Regan a dictaphone aruk chhuat chu Cliff ne na hlanin a chunga chuan a client te ne na anin biak na zong te po chu alo om vek awangin Cliff po in ti fu a in ti chai hle Regan at su lu chua ngal de rum do ma se Mary Alice chuan an ina let chu a hlau tu em awangin a drop te a court thup ma sa hau lovin Regan at su a lu chil zui ta riap mai le police lo thlen ma zong chu silai lo tin ngar ngarin Regan po in
ani na dik tak chu a thuk pe ta bik lo chuti rualin a thil ti thin chu swala ngai hau lo thungin khang tle ro le rol thar te kha annu le pa swale ne om tak tak mani chin mangaya fa te hlam chia haula ka ta zalen na ka pe zo ka lom alati ham ham Relo te nuwa chuan cliff a tho pui chin te Runi baka Chief Brooks le midang ti chu anon thleng ta mase anni haula chuan a cliff a zok churing helin a thil ti chu damdoya in en kol lai ni chunga zu arui swalwanga chuan ngai ta hleu zokin riganat chu kaltir turin anti ta dai maile Cliff la chuan khale chena zui to suspend ani pha rap na pa chu ol samte akal tir atum big box silwa heiwang hian silai mu adon pha tangi nge ani avoina hun serpo danang takakal pui ni in ka ani chan chu damdoi in enkol lai ni chunga zua in wanga ngai ni vekin tuman rigan lam reng reng chu an chui zui ta ei lo bukani Cliff fapa kenia chuan rigan at su huat mel zita pannayin atnek shep done moti nakalayin engtin ma atita hau lo mai achan po kenia po hi midang ti ang thowa apa ninga da chadu tu te zinga mi ve thoni in rigan hi man ro a alo mang velek chawani chutiang zelin Mary Elise po antena khan telve in Cliffathin butut thut kha rigana te ina kala atalo nge thenan anzawai hian ruwa manna anlo siam lok veka Cliffa dictaphone diktak ngai thlak te po kha alema thlak le man vek ni in heichia hi police le detective lam te po in zui ina an en tak lo chan kha ani Ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video top thenga min lo thler sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ole